Assalamu alaikum, hurmatly dostlar. Sizler menен kayradan görüşüp жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн суранычтар боюнча Түгөлбай Казаков агабыздын Күтүү аттуу чыгармасын үйрөнөбүз. Эмесе бүгүнкү сабакка киришебиз. Бул чыгарманы да 4-томдон чырткенди үйрөнөбүз. 4-томдон ноталарын жагашуусун баштапкы сабактарда үйрөнгөнбүз. Биринчи кылдан си, до, ре, экинчи кылдан ми, фа, соль ноталарын басабыз. Колубузду ми, ля, ми ноталарына бөлөйбүз. Эмесе чыгарманын чертилишине киришебиз. Чыгарманын чертилишине киришебиз. Прогресстен ми нотасынан баштайбыз. Эсе баштадык. Ми, 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 ре, фа, 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 ре, до, до, си, ре, 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 ми, 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 ми. Шуга чейин дагы чертели. Ми, 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 фа, 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 ре, до, до, си, ре, 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 ми, 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 ми. Андан кийин көтөбүз. До, си, ля, си, до, ре, ми, 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 ми. До, си, ля, си, до, ре, до, си, ля, 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 ля. Дагы жолу. До, си, ля, си, до, ре, ми, 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 ми. До, си, ля, си, до, ре, си, ля, 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 ля. Баарын бир чертип көрөлү. Ми, 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 фа, 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 ре, до, до, си, ре, 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 ми, 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 ми. До, си, ля, си, до, ре, ми, 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 ми. До, си, ля, си, до, ре, си, ля, 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 ля. Деп прогрессти чертип алгандан кийин анан куплетке киришебиз. Ля нотасынан баштайбыз, ачык алабыз ортон колду. Баштадык. Ля, си, до, си, до, ре, до, до, си, ми, ля, си, си. Дагы жолу. Бул жерден өзүңүздөр байкагандай ляны ачык алабыз, анан мини ачык алабыз. Мини 1ден же 3дөн ачык алып коебуз. Ля, си, до, си, до, ре, до, до, си, ми, ля, си, си. Дагы жолу. Ля, си, до, си, до, ре, до, си, ми, ля, си. Дагы жолу. Ля, си, до, си, до, ре, до, си, ми, ля, си. Андан көтөбүз. Си, до, ре, до, ре, ми, ре, ми, до, си, ля, дагы жолу. Си, до, ре, до, ре, ми, ре, ми, до, си, ля, дагы жолу. Си, до, ре, до, ре, ми, Андан көтөбүз. Ля, си, до, си, до, ре, до, ми, ре, до, ре. Дагы жолу. Ля, си, до, си, до, ре, до, ми, ре, до, ре. Дагы бир жолу. Ля, си, до, си, до, ре, до, ми, ре,
кийинкиге өтөбүз. Си ми ми ля си си ре до 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 ре 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 си си до си ля 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 ля. Дайыр жолу. Си ми ми ля си си ре до до ре 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 си си до си ля 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 ля. Дайыр жолу. Си ми ми ля си си ре до ре 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 си си до си ля 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 ля. Анан кетебиз. Ми 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 фа 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 ре до си ми ре 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 ми 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 до си си ля си до ре ми 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 до си си ля си до ре си ля 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 ля. Дайыр жолу. Ми 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 фа 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 ре до си ре 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 ми 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 ми. Ушуга чейин дайыр жолу ойнойбуз. Ми 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 фа 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 ре до си ре 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 ми 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 до си си ля си до ре ми 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 до си си ля си до ре си ля 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 деп чыгарманы бүтөбүз. Эми башынан этегине чейин бир черт көрөлү. Терип да алсаңыздар болот, шилтеп дагы алсаңыздар болот. Окей достор, ушинтип бүгүн Түгөлбай Казаков агабыздын Күтүү аттуу чыгармасынын да комузда чертилишин үйрөндүк. Эмки чыгарылышта кандай чыгармаларды үйрөнгүңүздөр келет, ушул видеонун астына комментарийге жазыңыздар. Жана бизге жаңы келген коноктор болсо сөзсүз катталууну унутпаңыздар эмесе. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Аман болуңуздар.